Miša, kao što sam vam rekla malo pre, idemo ka jednoj prelepoj livadi na Zlatiboru koja se zove Tić polje. Iznad nas je staza do spomenika, to je najposećenija staza na Zlatiboru i prelazi se nadmorska visina, ako se krene od hotela Čigota, 82 metra, jer se spomenik nalazi na 1082 metra nadmorske visine. Inače je podignut streljanim ranjenicima za vreme Drugog svjetskog rata, tačnije bukvalno poslednjeg dana Užičke republike, kada su partizani morali da krenu dalje i morali su da ostave svoje ranjenike, a Nemci su ih kupili iz tih okolnih vila i streljali. Gore se nalazi oko 100 posmrtnih ostataka tih partizanskih boraca. A to je bilo u novembru? Jeste. 41. godine. 41. godine, bukvalno poslednjeg dana Užičke republike. I to se pomeni održavaju, je li tako? Naravno, da. Imam neki tekst, neki stih? Naravno, na spomeniku su stihovi Vaska Pope koji glase: ne dam ovo sunca u očima, ne dam ovo hleba na dlanu. Živeli. Ovo je Tić polje. Da li se to obrađuje? Ne, to je livada, kosi se povremeno, inače je šetalište jedno jako lepo po Zlatiboru. Nekada su se ovde održavao sabor trubača, posle je to prebačeno dole u centar, jer ipak u centru sve zbivanje. A kada se dešava taj? Poslednje nedelje u julu i to je pre takmičenje za Guču. Već je tradicionalno na Zlatiboru godinama unazad. A vidim i auto neki tamo se našao. Nažalost, da, obično se na ovoj livadi ne vide automobili, ali danas možda su došli vlasnici po konje pa da ih obiđu. A čije je vlasništvo ta njiva? To ne znam da vam kažem. Ne smete? Ne znam. A ne, nisam dobro razumio. Ne znam da vam kažem čije je vlasništvo. Ja mislim da je privatno sad. Koja je nadmorska visina? Pa mislio sam, ali daleko ste. Daleko sam, zato je ovako. Nadmorska visina na Zlatiboru varira, ali prosečna nadmorska visina je 1000 metara. Dole je u centru gde se nalazi jezero je 960 metara, a najviši vrh Zlatibora Tornik je na 1496 metara nadmorske visine. Sad, Zlatibor je poznat kao vazdušna banja. Zbog spajanja primorskog i planinskog vazduha nastaje takozvana ruža vetrova. Jako je dobar za štitnu žlezdu, za nervni sistem, za crvena krvna zrnca. Pa još kad ovako šetate po ovim livadama, osjećate se fantastično i kada se vratite kući, osjetit ćete dugo vremena dobrobit boravka na Zlatiboru.
A za koje bolesnike i koje zdravstveno stanje se to preporučuje? Ne za bolesnike, apsolutno za sve ljude, ali oni koji imaju možda problem sa štitnom žlezdom, specijalna bolnica Čigota je jedna od najvećih ustanova u regionu za lečenje bolesti štitne žlezde i bolesti metabolizma. A ovi što kubure sa pritiskom i srcem? I oni mogu da dođu u Čigotu, a oni koji su zdravi mogu da šetaju sa zlatiborskim šetnjama. Vi ne samo da ste lepi, nego i pametni. Hvala lepo. Hoćete mi reći da li je ovo skijaška staza ispred nas? Ne. Vidim da je trava drugačija. Ne, ovo je staza za šetanje, a Zlatibor... Ovo ovde? Ne, ovo je sve za šetanje, a Zlatibor ima ozbiljne skijaške staze na ski centru Tornik. I ima Obudojevicu koja je za početnike. Obudojevica se nalazi blizu jezera na Zlatiboru. Ima i žičara. Naravno i žičara, sada može i gondolom da se ode do vrha Tornika i da se pohvalimo, imamo najdužu gondolu na svetu. Eto sad, koliko je dugo? Kružna staza je 18 km, s tim da imaju međustanica Ribničko jezero gde može da se izađe i da se prošeta i ima ski centar Tornik, vrh ski centra gdje može da se izađe, da se popije kafa, da se uživa malo na Zlatiboru i da se vrati do centra. Evo sad dok ste snimali, evo pogledajte, ovo su pečurke, puhače i na ovim livadama je bilo dosta pečuraka divljih šampinjona, pa smo ovih dana brali i uživali u šampinjonima.